Dobar vam dan, dobrodošli na dodjelu nagrada Vizionar godine u organizaciji T-portala. Zaista vas je jako lijepo vidjeti ovdje u ovako velikome broju. Hvala vam lijepa, dobrodošli. Ova konferencija cijeni optimističan pogled na svijet, vjerujem ovdje mi svi nazočni isto tako, i posebno slavi one koji za sve stvaraju bolju budućnost. Privilegija je biti u društvu onih koji čime god se bavili žele izvući ono najbolje. T-portal ovu konferenciju organizira po 3. put i ponosan je što pokreće pozitivne promjene, ali nagrađuje one koji su po ocjeni žirija zaista bili najbolji u tome. Sretni smo što vas je ove godine puno u laubi na svečanosti boljega. Na početku pozdravimo uvažene goste. Gospodin Marko Pavić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i saborski zastupnik. Gospodin Marko Primorac, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar financija. Pozdravljam i državne tajnike Krešimira Partla iz Ministarstva kulture i medija, Franu Matušića iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. S nama su i zastupnice u Europskom parlamentu, gospođe Sunčana Glavak i Nikolina Brnjac. Srdačno pozdravljamo i ostale uvažene goste iz Hrvatske narodne banke, Europske komisije i ostalih institucija, akademske zajednice, biznis zajednice, članove žirija, bivše dobitnike sve nominirane te predstavnike medija, gledateljice i gledatelje Hrvatske televizije. Jako lijepo vas zaista vidjeti ovdje na ovom mjestu koje obilježava pozitiva i inspiracija. Vjerujem da svi oni koji su se družili s nama u laubi na Vizionarima prošle 2 godine znaju da ovdje slavimo zaista sjajne priče. Ljude koje stvaraju bolje za zajednicu i za sve nas, ljude koje inspiriraju. S priznanjem za Vizionara godine za područje kulture, sporta, društva, tehnologije i gospodarstva reći ćemo im hvala za sve što radite. Možda im malo nekako nametnuti jednu novu odgovornost i zapravo baciti rukavicu izazova možda za iduću godinu i za iduće vizionare. Podsjetimo se na inspirativne vizionare koje smo slavili ovdje na pozornici prošle 2 godine. Kakve ljudi, kakva inspiracija, kakve priče. Molim vas, jedan veliki pljesak, slobodno zagrite dlanove, bit će puno razloga za pljeskanje danas, imat ćete puno posla. Nagrada Vizionar godine predstavlja značajan doprinos promicanju inovacija i kreativnosti u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na uspjehe koje oblikuju budućnost društva. T-portalu se skupa dobro polazi za rukom, stoga pozivam glavnu urednicu, gospođu Dijanu Sutom, da me se pridruži. Izvolite. Dobar dan svima, pozdravljam vas u ime T-portala koji 3. put organizira izbor Vizionara godine. Priče o ovim sjajnim ljudima koje smo vidjeli u ovom kratkom filmu, priče o njih 15 zbog kojih smo danas ovdje, nama su novinarima najljepši dio našeg posla i zato je nama na T-portalu rad na ovom projektu prije svega veliko zadovoljstvo. A startali smo kao i dosad. Anketirali smo 100-tinjak naših suradnika, autora, komentatora, stručnjaka iz različitih područja i tako dobili dugačku listu nominacije iz koje smo izdvojili one s najviše glasova, one za koje smatramo da najviše zaslužuju biti među finalistima, predstavili ih tekstovima na T-portalu i onda glavni dio posla prebacili na leđa našem žiriju. A na sastav tog žirija mi smo jako ponosni. Riječ je redom o ljudima s impresivnim karijerama i ljudima koji ostavljaju dubok osobni pečat u područjima kojima se bave. Ove godine imamo i neke nove članove žirija, pa sad imamo sretnu 13-orku kojoj od srca zahvaljujem. Hvala vam na vremenu, energiji,
angažmanu i vlastitim vizijama kojima pridonosite našem projektu. Hvala i našem izdavaču Hrvatskom Telekomu, bez čije vizije i potpore ne bi bilo ni ovog izbora. Izbora u kojem smo ovaj put pokušali izdvojiti ljude koje su u 2024. postigli više od mjerljivog uspjeha. One koji su nam otvorili neke nove prilike, koji su nas nadahnuli, učinili ponosnima, sretnima, ponekad euforičnima. A sve su to postigli u godini koja je u Hrvatskoj bila super izborna, u godini koja je globalno obilježena tektonskim geopolitičkim potresima i u godini u kojoj smo se vrlo vjerojatno svi mi u nekom trenutku zapitali kako u takvim okolnostima planirati poslovnu i osobnu budućnost, kako razviti otpornost na takve promjene i kako uopće razmišljati o sutra. A sve su to teme kojima se bavi naša današnja gošća, Anđela Oguntala, svjetski priznata stručnjakinja za inovacije, žena koja savjetuje mnoge multinacionalke i svjetske organizacije u pokušaju da dođu do odgovora na pitanje kako strateški planirati i razvijati vizije koje će proći na tom testu dinamične stvarnosti. Kad je svaki dan breaking news, kad nove tehnologije poput umjetne inteligencije mijenjaju tvorničke postavke gotovo svih naših profesija i kad u razmišljanju o budućnosti ponekad imamo dojam da je naš osobni utjecaj vrlo malen, mislim da je pravo vrijeme za sva ta pitanja. A vi ste, vjerujem, prava publika za to. Zato hvala što ste došli. Još jednom dobrodošli i uživajte. Hvala gospođi Sutton, i za svijet medija su poprilično izazovna vremena, ali vjerujem da je dosta slatko biti glavni urednik onoga koji organizira ovako lijepi događaj. Sada za financije, neka prva riječ koja onako obično ljudima padne na pamet kao nekakva inspiracija je možda riječ suhoparno, ali za oformiti dobar budžet i za voditi ga potrebna je svakako vizija. Ministre Primorac, kakva je vizija? Izvolite. Hvala vam lijepo, poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici, poštovani organizatori ove konferencije. Velika je čast i zadovoljstvo biti danas ovdje u ovako inspirativnom društvu. Pozdraviti vas naravno u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske koji nije mogao biti danas ovdje sa vama i naravno u svoje osobno ime. Velika će biti čast i zadovoljstvo naravno i dodijeliti jednu od nagrada. Hvala vam na pozivu, hvala organizatorima na organizaciji ove konferencije. Konferencije koja promiče izvrsnost, koja promiče i slavi sve one ljude, sve one pojedince koji svojom i kreativnošću i inovativnošću i vizijom pridonose ne samo razvoju hrvatskog gospodarstva, europskog gospodarstva, nego i čine društvo boljim i otpornijim na sve izazove s kojima smo suočeni. Mislim da je posebno važno ovdje istaknuti kako je za jačanje vizije i kreativnosti svih onih koji pridonose razvoju društva važan i stabilan makroekonomski, fiskalni, gospodarski, administrativni, zakonodavni okvir i neću vas opterećivati ovdje sa svime onime što Vlada čini u tom kontekstu. Smatram da smo u posljednjih nekoliko godina značajno ojačali hrvatsko gospodarstvo, ali i dalje imamo zadatak raditi na tome da naše društvo bude uspješnije i otpornije. Smanjenje inovacijskog jaza nije samo ambicija Republike Hrvatske. To je ambicija i Europske unije. Mogu posvjedočiti kako smo jučer na sastanku ECOFIN-a gdje smo razgovarali upravo i o kompasu konkurentnosti koji predstavlja značajan iskorak i rekao bih prvu značajniju inicijativu Europske komisije u novome mandatu, upravo razgovarali o tome. Dakle, smanjenje inovacijskog jaza jedan je od 3 ključna stupa na kojima planiramo temeljiti i jačanje otpornosti europskog gospodarstva. U tom smislu posebno je važno slaviti, hvaliti, nagrađivati one ljude koji imaju viziju.
To nije samo pitanje financija, osiguravanja, jačanja tržišta kapitala, sudjelovanja značajnije i privatnog kapitala u poticanju investicija, inovacija i konkurentnosti, nego prije svega i pitanje vizije. Ne možemo se ovom prilikom ne prisjetiti i svih hrvatskih vizionara koji su povijesno zadužili Republiku Hrvatsku, ali i cijeli svijet. Naravno, ne samo u području tehnologije, nego i u drugim brojnim područjima, od kulture, sporta, društvenih djelatnosti, gospodarstva. Ovom prilikom, naravno, želim čestitati svima onima koji će danas biti nagrađeni, svima koji su bili nominirani i istaknuti kako je zapravo ambicija i misao vodilja svih vizionara uglavnom nadmašivala nekakve osobne interese. Oni su uglavnom bili vođeni općim dobrom i zbog toga će ostati upisani i ostaviti neizbrisiv trag u povijesti. U tom kontekstu ističem kako je naša obveza zajednička prepoznavati i isticati najbolje među nama, najkreativnije ljude sa vizijom koji ne samo da su znali prepoznati određene prilike, nego su imali i hrabrosti te prilike pretočiti u praksu. Zbog toga im od srca naravno čestitam, zahvaljujem svima vama i želim vam uspješnu konferenciju. Hvala vam lijepo. Hvala ministru Primorcu. Kao i prošle godine, s nama kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, gospodin Marko Pavić. Izvolite. Poštovani organizatori, predsjednica uprave s upravom, glavna urednice, poštovani potpredsjedniče Vlade, zastupnice u Europskom parlamentu, zadovoljstvo vas je pozdraviti u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, koji nažalost nije mogao biti danas s nama. Ono što vidimo svakako da inovacije guraju društvo naprijed. Čak i male inovacije imaju velikog medijskog odjeka, to smo vidjeli i u sabornici kada smo imali Roberta Pepera koji je predsjedniku Sabora postavio i repliku i povredu Poslovnika i koliko tehnologija utječe na nas. A koliko ste i vi kao organizatori imali viziju prošle godine dovesti gospodina Zaka Kasa ovdje, vidimo i sada kada je predsjednik Macron nedavno sa premijerom Indije organizirao summit o umjetnoj inteligenciji, tamo je bila Hrvatska zastupljena i premijer Plenković, i dvije glavne poruke koje su sa tog summita došle je da prvo umjetna inteligencija mora ostati u službi čovjeka, a drugo da je jako teško planirati sve preko 2 godine, jer teško je vidjeti i prognozirati kako će se umjetna inteligencija razviti dalje od 2 godine. Ali jedna stvar koju sam zapamtio od prošle godine, odnosno čak sam i zapisao, 5 stvari koje je gospodin Kas rekao da umjetna inteligencija neće nikada moći raditi. A to je on nabrojao da su wisdom, vision, courage, curiosity i empathy. I to su glavne komponente i leadershipa i organizacijskog razvoja, i to je nešto što imaju svi koji su danas nagrađeni, i hvala HT-u da prepoznaje u hrvatskom društvu takve ljude koji dolaze sa novim inovativnim idejama, koji imaju sve ove komponente i koje grade hrvatsko društvo. Prošli tjedan ugostili smo jednog takvog vizionara, gospodina Davida Klatebuka u Zagrebu, oca modernog coachinga i organizacijskog razvoja. Hvala HUP-u, gospodinu Mišetiću i Reni Weber na ugošćivanju, ali jedna od glavnih tema bio je leadership in VUCA world, dakle svijet koji je volatile, uncertain, complex and ambiguous. I kako, na koji način da gradimo lidere društva koji će imati kompleksnost u sebi da nose se sa svim izazovima koje u svijetu vidimo. I na kraju, koja je budućnost i što država radi i može raditi u tom smjeru? Pa prvenstveno možemo postaviti okvir. Ministar Primorac je jasno rekao, imamo povijesnu priliku 25 milijardi eura, jako dobro koristimo EU fondove, ali jako bitno za što ih koristimo. I ono što danas trebamo je krenuti pilotirati inovativna rješenja, nove tehnologije koje mogu graditi produktivnost hrvatskog društva i jačati standard građanima. Do sada smo standard digli sa 62% na 78% prosjeka Europske unije.
Da bi ga digli do 100%, potrebno je ulaganje u istraživanje i razvoj, potrebno je jačanje konkurentnosti, potrebno je jačanje produktivnosti i zato veseli da je nedavno i Infobit dobio 35 milijuna eura za cloud, da možete na FER-u, da je osnovan s 1. siječnja centar za poluvodiče čipove gdje možete dizajnirati čip u Zagrebu, proizvesti ga u Belgiji, u IMEC-u koji ima preko 5 milijardi eura opreme, da isto tako na Ruđer Boškoviću institutu imate preko 100 milijuna eura ulaganja u znanost i istraživanje i prema tome to je put i okvir koji vlada može osigurati, a ne trebamo zaboraviti ni socijalni aspekt građenja inkluzivnosti ovog cijelog društva, na čemu HT, vidjeli smo i u prošle godine u filmu, radi. Svim dobitnicima čestitam na nagradama i čestitam naravno i organizatoru na ovako lijepoj inicijativi i da imamo i nagrađujemo vizionare u hrvatskom društvu. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Paviću, hvala svima na lijepim riječima, na biranim porukama za bolju Hrvatsku i bolje društvo. To nam je najbolji uvod za ono što slijedi. Čuli smo već da je s nama danas zaista uvažena gošća. Zamolit ću gospodina Damira Sabola, našeg prošlogodišnjeg vizionara, da mi se pridruži i da mi pomogne kazati nešto o našoj gošći danas. Izvolite. Je li lakše biti među nominiranima ili kao žiri i kao govornik ovdje? Pa ne znam, imam šalabahter da mogu lakše. Da vam bude malo jednostavnije. Lako, neću biti stroga ni oštra, nježno. Pa imate puno iskustva naravno kada je tehnologija u pitanju i kada su organizacije u pitanju i sad svakodnevnica vam donosi zaista jako puno izazova. Što mi kao pojedinci možemo napraviti? Pa, mislim, sigurno smo sad svi svjesni što zapravo se događa u svijetu s tehnologijom. Vidimo ogroman napredak umjetne inteligencije. Mislim, ne znaju možda ljudi, ali moje 2 tvrtke koje sam napravio već 12 godina se temelje na umjetnoj inteligenciji. Počeli smo dosta rano raditi, ali moram priznati da i mene zapravo čudi nekad i impresionira razvoj tehnologije koje vidimo. I ono što je bitno svakome je držati korak sa svim tim promjenama. U vašem poslu, u vašem djelovanju, mislim da je bitno koristiti alate umjetne inteligencije, koristiti modele umjetne inteligencije, jer jednostavno na to morate biti spremni da će se to dramatično mijenjati. I tehnološke promjene su do sad uvijek olakšavale posao ljudima, međutim one nose i velike ekonomske, velike društvene promjene. Sad je na nama svima da svima olakšamo zapravo da se nose sa tim promjenama i vjerujem da budu uspješni na temelju tih promjena. Možemo zapravo biti zadovoljni da živimo u takvom jednom vremenu koji donosi toliko puno novoga, postavlja temelje za neku novu budućnost, a mi sudjelujemo u tome. Pa, mislim, ja sam uvijek zadovoljan kad se stvari mijenjaju, mislim da je to jedna velika prilika, naravno ima tu rizika, ali mislim, ja sam tehnološki optimist, pa onda meni je to možda nekako malo lakše, ali sigurno neće biti jednostavno sa svime time se nositi uvijek. Da možete, koje biste pitanje postavili našoj gošći? Pa, mislim, svima je jasno da umjetna inteligencija sad recimo napreduje, ali nemamo samo mi izazove umjetne inteligencije, mi imamo klimatskih promjena, mi imamo geopolitičke izazove, ima puno tih izazova, a ono što je sigurno da to mijenja posao na koji ljudi rade, dakle, a još više na koji organizacije rade. Dakle, to se dramatično mijenja. U nekim slučajevima, ja bih rekao, za neke organizacije to egzistencijalno pitanje, jer stvarno su tu ogromne promjene s kojima se treba znati nositi. Ja sam, Roy Amara, jedan istraživač američki, je još rekao tamo 60. godina da mi precjenjujemo kratkoročne efekte tehnologije, a podcjenjujemo dugoročne. Znači, kad vidimo ovaj veliki hype, to je taj kratkoročni efekt, međutim, iza toga se valja jedna tehnološka revolucija. Ja sam siguran da je to tehnološka revolucija koja će puno toga donijeti.
i onda je to prilika za organizacije. Dakle, uvijek, ja sam recimo sve svoje tvrtke temeljio na tehnološkim valovima, tehnološkim promjenama i to je uvijek velika prilika. Međutim, ta prilika sada nosi velike društvene izazove i ono što bi mene zanimalo je, naravno, teško je to razumjeti, mene bi zanimalo koji su to izazovi koji nas čekaju u toj velikoj tehnološkoj promjeni i kako se mi kao društvo, kao organizacije s tim izazovima možemo nositi. Primljeno na znanje, postavit ćemo. Hvala vam lijepa. Hvala. Molim vas veliki pljesak za gospodina Sabola, vizionara godine, prošle godine. Mislim da je došao trenutak da pozovemo i našu gošću. Do we have a Mrs. Oguntala in the house, perhaps? Molim vas veliki pljesak. Please a warm welcome. Hello, good day, welcome. Hello, thank you. How do you feel in Zagreb? How am I loving? How do you feel in Zagreb? I know you're loving it. Yes, we talked about it. I feel great. Yeah, it's a beautiful city. I've only been here for about 12 hours, so I think I need a bit more time. We have to stay a little bit longer. So the question Mr. Sabol had for you was that how are we supposed to face the challenges the technological innovations are bringing for the future? How are we supposed to face that and deal with it? One simple question. Yeah. I think one of the most important things, and we already see the EU doing that with the AI Act, but one of the most important things we need to remind ourselves is that there is no inevitable trajectory that technology or AI systems take, that they inevitably automate this or they inevitably do that. Like, we get to decide the principles we put inside of it, so it does this and not that. We get to decide also as business owners, like, in what ways do we want our people using these systems? And I think that's the most important thing that I can see right now, is that a lot of incredibly powerful people are forgetting that it starts with us. It doesn't start with what they want and what they can do. They can't do anything. It starts with what we want. What kind of business, what kind of society, what do we want to build? And I think that is really the resurgence we need to and the kind of leadership we need to put out there into the world. I love your thoughts. Thank you very much. I'm going to leave the floor for you. I'm sure the people are quite eager to hear what you have to say. Thank you so much. Enjoy yourself. Thank you. Yes, thank you for having me. It is such a pleasure to be with you today and to be able to be a part of this incredible and visionary event. So I want to start by sharing that I have been thinking about the future for a long time. And I've also been working on the future. We've all been thinking about the future, of course. But I've been working on the future, projects, issues, ideas about the future for a long time now. Before I could get here to be with you today and to be very certain of one big fact about the future, which is that the future does not exist. And before you start thinking, oh, well, this doesn't look like good news to me, I want to share that this is the best news. This is the most empowering, most energizing, most necessary, most optimistic pieces of information or insights or reminders that we can have in this moment in time. And it actually connects so clearly to the conversation that we just had, that there is no one trajectory, one destination, one outcome, one way we are moving towards. And that is so hopeful. Because if there is not, then we get to decide, we get to create which future are we moving towards. And let me give you some background on why this is so beautiful, recognizing this. So when you ask someone to imagine the future, and we know this from thousands of brain imaging studies, what they do is that they trigger a memory. So something that they've seen before, I've heard this before, I've seen this before, they take this memory and then they pluck it out and they push it out into the future. So you ask someone to imagine the future, what do? We remember the past.
This is what can make the future feel like it is just this one thing that is destined to happen. And we are going to somehow just sit inside of whatever comes to us. And what you know and I know, we're here talking about Visionary of the Year, is that this is not how it works. And what I have also seen from working with many visionary leaders, many organizations, is that those that do take the reins, those that do show that leadership quality to build the future, they don't see it as a destination. Essentially, they see it as a process. And what they are doing continuously in that process of building the future and shaping change is they're doing three things. They're examining, in this VUCA world, we just heard about that, what is breaking right now? And not with a sense of fear, but with a sense of curiosity. What do you see that you believe this is not working the way it should? See what is breaking so that you can then envision, well, what direction do we want to move towards? So that you can then ask, how am I going to move and build in that direction? And it is about direction and not perfection. So let's go ahead and get started with that first point, questioning, being curious about what do we see that is breaking right now? Including the clicker. When we ask what is breaking, I think there are few better places to look for this than the World Economic Forum's Global Risks Report. Why? Because they're asking thousands of experts and thousands of business leaders, when you look out at the world, what do you see that you believe these are the biggest risks we face? And so collectively, we need to be paying attention to this. So here we see their short-term risks. They do short-term and long-term risks. In the short term, we see things like this: misinformation and disinformation, extreme weather events, societal polarization, and by the way, misinformation. This idea that we have no idea what we're looking at. Is it truthful? Is it real? This is the second year in a row that they're saying this is what we need to be working on and paying attention to. And you might look at this and think, okay, well, that's big. What does that mean? Does anyone remember this moment where we saw the Pope in a puffer jacket? Raise your hand if you remember that. Well, there's a lot. So for some reason, this captivated our imagination. For some reason, we were all like, is the Pope wearing Gucci or is it Balenciaga? What is going on? And as this was happening, the experts were paying attention and they were saying, this is a real shifting moment in our ability to make sense of anything around us. And this is going to have a lot of consequences, as we've already seen, many different kinds of consequences. Here's an interesting one, interesting in quotes, that we're starting to see now accelerate almost on a weekly basis that I'm sure will touch everyone here. So Arup falls victim to £20 million deepfake scam. An employee thought they were on a call with their CFO and also other employees, so not just one person. They thought they were on a call with their CFO who asks them to transfer 20 million pounds to a bank account in Hong Kong. The employee says, okay, boss, sure. He does it, and of course, it's not his. I'm saying of course because it's happening, the sophistication, the frequency is happening so much right now. It's not their CFO, it's an AI clone. AI-generated images, AI-generated video, not just of one person, but their entire team. Imagine being on a call with 10 different colleagues that you think are your colleagues and no one is real. And so the next time you are on a call with someone, you know, we're all going to have to question, and they ask you to take urgent action. How will we know what is real? And so this struggle to tell what is real, this misinformation, has really brought us to what I think is the biggest question of our times, which is just this idea of what can I trust? When I can't even trust my own eyes and ears, what can I trust? Can I trust, you know, the technology in my pocket? Can I trust you, the person sitting next to me? Can I trust institutions? Can I trust, what can I trust? And I mention trust here just as one example because it's so foundational
Trust is the foundation of everything, of businesses, of society, of relationships. And so I think we can all be curious about, in what ways do I see trust maybe not working the way it should in my ecosystem? And then what do we do? What can I do about it? But the larger point here, when I say examine what is breaking in a world of change, in a world in flux, is that things will always be breaking. That is the nature of living in such a world of change, is that things will break and rebuild and break and rebuild. And so it's our job to not fear that, but to look at it with curiosity, to be willing to take inventory in your personal life, as a business, as a society. What do we see that we think is not working the way it should? And here's some great questions we can ask. I mean, it doesn't have to be a big requirements gathering thing. It can be a question that you're willing to ask on a daily, on a weekly basis with your teams. What's stressing me more than it used to? This is very clearly a sign, or can be a sign, of something that's breaking. Where do I feel disconnected with my values? Am I doing and doing and doing, but if I check in with my gut, I can very, very clearly see that this is not in line with my long-term ambitions. Or what feedback am I ignoring? Have I heard the same feedback again and again? For some reason, I haven't paid attention. Maybe now is the time. Take inventory. And the reason we do is that because when something is breaking, there is tension alive in it. And tension is our raw material. It is an opportunity. And we get to decide, we get to choose as we see something that you believe, this is not working the way it should. I mean, we're here celebrating Visionary of the Year. This is the whole point. People took attention that they saw. They said, this is not working the way it should, and I'm going to show you. We're going to build something else. That is the whole point. We don't sit here and doom and gloom and sad. That's not the point. We assess, we are clear, we're curious, what's not working, and then we ask, what do we want to build in place of what we think is not working? So now let's talk about this second point. What should be? What should be for tomorrow? What is the future we want to build? In this moment, I imagine you, just like I am, you are dealing with so much possibility. I mean, if you even just look at the headlines, day after day, this new possibility, this new technology, this new model. No, this company was late, but now things have changed. This new geopolitical reality, this new, so much. So I want to share with you some of the things that I'm thinking about and working on, my projects, my ideas, things like that. So one of my possibilities is this. It's all of our possibilities. The fact that we maybe no longer have to show up to our meetings anymore. We know that we have a lot of tools that are saying this is the future of what collaboration looks like. You train your AI clone to sound like you, talk like you, make decisions, and you never have to show up to a meeting again. How many times have you wished? Have you, in some ways, prayed to the gods that you did not have to show up to that meeting with Kevin? Like, of course, this is certainly a possibility, and we're wrestling with this right now with a certain large technology company. How much of this should actually be allowed in collaborations? What about this, the future of education? What level of education should we have, or how much, or in what scenarios should we have education be in virtual environments? So maybe there's not a reason for a lot of education to happen in physical space. We have to really decide this because we want to figure out what does the future of education look like, because these virtual and immersive tools will allow us to see and to do things. People learn in all sorts of different ways. It will allow us to see and do things that we couldn't do before. This.
This is a big and very important and very close conversation to me. This is about the future of medical education. So this, I know, just has dollar bills here, but it's really talking about what are the skills that should be the most valuable skills of the future in a world where AI and machines can do a lot. We know that they can. So what should be the next things that we think as a society, this is what is most valuable? And for me, this is specifically about training doctors in the US. What should be these skills of the future if we know that AI systems can, for example, diagnose with a good amount of accuracy? So now we have to rethink, what is a doctor's role? Like, what do you do? What is important? What do we value in what it means to be a human doctor? And all sorts of, I have all sorts of questions, ideas, projects going on. And I'm sure every single person here, you have your own many, many different boxes of questions, ideas, things that you are struggling with, trying to understand, opportunities in this moment. And if you pay attention, what you'll often hear in this moment of big change when people talk about the future, we're really just trying to answer, is this the future? Do we not show up to meetings anymore? Is education only in VR headset? Is it this? Is it this? Is it this? And really, when we ask this question, what are we asking? Might this be the future? Probabilities. Can this be the future? Capability. Do we have the capability to deploy a clone that will actually see and think and act like us? Will this happen? Certainty. Like this one thing, this is the future. This is not a very good question. This is not a very good question. And this is not the most useful question that I think we can be asking in this world of big change. I think the better, first off, yes or no questions are never good questions. But I think the bigger question we need to be asking is, in this world of big change, big possibility, big opportunity, big risks, how do I make good choices that will get me to the future that I and that we want as a society, as a business, as an individual? And when you ask this question, I think the most important thing that we need to understand is that we're never going to be able to have the clarity and the confidence that we need to make the decisions that we need to make without a compass. Yes, this is a moment about thinking big and bold, but how do we think big and bold? We don't just do it because we're like, this is possible. We do it based on our principles. I want to build an organization that has this kind of impact on my ecosystem. I want to build a life for myself, for my family, because I believe in this. I think this is the moment to really think about what are the principles that are going to guide our decision-making, because without that, in a world of change and what we can see and what we can smell, you can smell this. You'll smell anxiety. You will smell fear. You will smell people, us, me. Many times I wake up feeling completely destabilized by change after change after change. Without a compass, that is what we will feel. But with a compass, this brings clarity and confidence to the decisions you make, where even in turbulent times, even in times of change, you will know, these are my principles. This is what I'm trying to achieve. So I want to share some principles in my compass. This is not all, but these are very, very important things to me. I want to make sure that I'm still connecting. In a world of isolation, I know how dangerous it is for not innovating, not being creative, not building trust. Remember how trust is breaking? If we're not connecting, this is a problem. For me, this is a big principle. I want to learn. What does learning mean? Learning is my ability to believe that, just like with connection, believe that I can evolve. With connection, I want to evolve with someone else. With learning, I just want to believe that I can approach challenges
with curiosity instead of fear. Like, I want to constantly be learning, and I don't want to build products, services, do anything in my personal life, advise any client, do innovation work that is going to stop us from learning. And agency. This is so important. Agency is the courage to make decisions that reflect what I believe. And agency just reminds me that even though sometimes I feel like, oh, I'm just a little person, what can I do? I have a voice. My choices matter. I can do something. And the moment I lose that, good luck. Like, to me, I don't know what comes after if I lose my sense of agency. And so with this compass, I then use that to vet all the decisions I'm making. So for example, for me personally, not in the project that I'm working on, but for me personally, you will never think you're showing up to a meeting with me and get a clone from me, some version of Angela, because how am I connecting? I'm not there. How can I connect? How am I going to learn? Am I going to read 1,000 transcripts? Because that is the promise. You're going to be able to be in 1,000 places at once. And the real problem with meetings is that we have too many of them. And many of them don't need to be a meeting. We don't need to be in 1,000 extra meetings at once. We need to have more effective, a smaller amount of meetings that we take seriously. And I don't think I'm acting. I don't think I have a sense of agency if I don't show up to things that I'm supposed to be at. And so this is not something that I'm going to advocate for in its current, the way that we're currently seeing it. For the future of education, I think, yes, people learn in different ways. And so this might do something with connection, which we can build in another way, but I think for learning, having visual representations of things for people who don't learn, you know, if you're thinking about, okay, I want to learn how to I want to be a cybersecurity expert, but it's really hard for me to just look at a bunch of numbers in a log file. What if we could represent that visually? People would learn differently. So I think this absolutely has a place. And then I use my compass to think about everything else. And so my invitation to you is, what are your 3 things that you believe in this world of change? This is so important. I'm not going to make trade-offs for it. Is it about the climate? Is it about creativity? If we're not creative as an organization, how are we going to be innovative? Is it about transparency? I want to be honest not just about the decisions we make, but why we have made those decisions. And I think we should do this not just because it gives us, again, that resilience and that confidence, but this is also what people expect of business. So this is the Edelman Trust Barometer, which measures global societal trust. And what we can see here is that when people are asked, is business either overstepping what it should be doing on the big issues of our time, affordability, climate change, retraining us in a world of AI? What are the big skills of the future? Misinformation. How are you going to make sure that we have trustworthy information? Discrimination. When people are asked, is business either doing enough or are they not doing enough on the big issues of our time, people are saying, please, business, do more. We expect you to do more. And here they talk about, you know, these percentages. Across the board, they expect business to do more, but, you know, it's a little bit higher when it's people who have a sense of grievance. And what is grievance? Grievance, which was the key word for the Edelman Trust Barometer, measuring the biggest trust survey in the world of institutions, business, media, government. Grievance was their key word of this year. And grievance is just the idea that many people feel that things aren't fair. And they've gotten so, you know, full of it that they're willing to do any and everything to show us and each other that they have this sense of grievance. And I know that in Croatia, this is not something just like in the rest of the world. I was just speaking to someone about boycotts here. This is something that you're also dealing with, you know, affordability, trustworthy information. And so, yes, come together and individually and figure out what are some core principles that we need to start really acting on.
If it's transparency, okay, we want to be transparent about not just how we're going to make things more affordable, but exactly why did we make these decisions versus that. And what we know, and we have so much data on this, what we know is that businesses, those that rank high on a sense of compass, on your principles, those that do witness higher market share gains, grow on average 3 times faster than their competitors, all the while achieving higher employee, higher customer satisfaction. Purpose, or your compass, or your principles is a powerful driver of performance across so many different aspects. So now, we've come through this process. We've looked at what is breaking. We've asked, what do we want to build instead? We can't know what we want to build without a compass. Once we have our compass, which is about the direction we want to take, now let's build it. And this is all about experimentation. So here I want to share one of the big, we talked about AI, we talked about misinformation. What are the big transformative shifts of our time? We're going to live a lot longer than we could have ever possibly imagined. We're already living an extra 30 years, but the science is showing we might be living up to 150 years. This is absolute, this will change everything. Think of a thing, it will change that. Education, healthcare, retirement, the shape of our cities. And so many people already know this, and we're paying attention. Why are we paying attention? It's because the world is starting to have more and more of these super aging societies. Croatia is on here as well. So what is a super aging society? Countries where over 20% of their population are over 65. There's a lot, and it's a growing number. And I think, what does it say, 23% in Croatia. So we're paying attention. We're trying to figure out, okay, how do we make sure we get to the opportunities of this longer life and not the bad version of this longer life? And there's so many ways to think about that. I was just in Las Vegas for CES, looking at all electronics, gadgets, things of the future. And what I saw was so many exhibits around this, preventative healthcare. So bathrooms that track your health and your different aspects of your vital systems, toilets, shower systems. I don't know why so much about healthcare was around the toilet, but it was. And it was like, if we can capture all of these things, we can live longer, better, and not only cure disease, but prevent it way before you get any signal that you are even sick. We're seeing things like this. Seniors University show up. So this need for education reform for the elderly who will need to work longer and harder than ever before. Americans, a large portion of Americans are working longer and harder than ever before. And when you ask them how long do they think that they'll need to work, so Pew Research shows this, people are like, forever? 4-generational homes. Now, I know this is not mind-blowing to many people, but it is to some others. This idea that we will need to have children living alongside their relatives who are well into their hundreds. And so the future of architecture, many people are saying, is multi-generational homes for a lot of places in the world that never thought about it before. And those are all, really interesting things that are happening, looking at possibilities. But I think some of the most basic stuff that we are all feeling right now is just this. It's not about toilets that understand, your urine and your stool and doing all these things. And it's not about even Seniors University. It's about this. Lots of us across many different ages are working together. And if we're living to 150 years, we might have 7 generations at work at the same time. We might have a retirement age that's closer to, take a guess, what could it be? 90, 100, 120? And so we're going to have to figure this out.
And I'm sure some of us here, most of us here, can already sense that in mixed age teams, there is some friction. We're trying to understand, we're trying to work together, we're trying to trust each other, we're trying to collaborate. There is some friction. So I think when it comes to experimenting, this is such a beautiful, necessary, urgent place that we can all be experimenting. How do we build better multi-generational teams? And here's a simple formula for how you can experiment. Come up with an idea. If you think that a multi-generational team fundamentally is about changing how we communicate, we're not communicating in a good way. I think we need to change these two things about how we communicate, and that way we will work better together across all ages. But as you and I know, when you say you want to change something, what's the first thing that happens? People are like, that's never going to work. Why won't it work? Because my brain tells me I haven't seen that in the past, so of course I could never see it in the future. So we accept it, we welcome it. Yes, please, Amy, Laz, Julie, tell me all the ways it won't work. Don't fight against it. And then when they, or even yourself, sometimes we should critique our own big ideas. I want to change how we communicate. We need new platforms to do so. I want to change this. Break it, then fix it. Say, great, we've just itemized all the ways that it won't work, all the points of resistance. This won't work, this won't work. How do we overcome that? And of course, we have to start an experiment, and then we have to measure success. These are common sense things at the end. But the larger thing is, don't be afraid in this moment to run. We need to run, try new things. Look for something that you see is not working. Commit to running 2 experiments. Maybe it's just in your personal life. I've been eating a lot of McDonald's. Why am I eating this? I don't want to eat this. I don't want to do that. Okay, what is the better future? How am I going to run experiments to not eat so much McDonald's? I'll make sure I don't eat late at night. Whatever it is, run experiments. And the point is not just about we try different things because then we get to an outcome to figure out what works. That's the whole reason why we innovate and experiment, but it's also about who are we? Are we training ourselves to be the kinds of people who can do things differently? And that's who we need to be. In a VUCA world, in a world of change, that is who we need to be. I want to leave you with one beautiful example around experimenting, because I think the larger thing is not that we run experiments individually. Of course we need to. The larger thing is we need to build ecosystems to learn from each other, because that is the most effective way. If you can only see the future as what we've seen in the past, how do we change that? You bring, like we are here today, different groups of people together to learn from each other, to try things together. So this is the Kalundborg symbiosis. It's the world's first industrial symbiosis ecosystem. It uses waste as a resource in this closed-loop exchange of materials. So these companies came together, pharmaceutical companies, energy companies, and they said, okay, we are going to trade in this closed loop water, energy, materials, and we're going to figure out how each and every single one of us can gain benefit through doing this. Like, it's not just about the shared idea of building more circular ecosystems, which we know cities need. It's this idea of how do I reap benefit? How do we create something where each of us, get some opportunity? And by doing so, they've lowered their production costs. They have developed new business models by sharing personnel, equipment, and information. In this moment in time, I think the most powerful thing that we can do, you don't have to start an industrial symbiosis ecosystem. The most powerful thing that we can do is ask, in what ways do we need to be creating new ways for us to come together, to try things together? So as we close out, we've just seen these 3 points. This is what is key to navigating a world of change. Examine what is breaking, envision what you want to see in its place, and experiment to build it. And when you do, you will very quickly realize what Mr. Schwarz, who won Visionary of the Year a couple of years ago, told us. It's so simple, it's so beautiful, it's so powerful, it's so real and honest. When more people dream the same dream, then it becomes reality.
because one day you simply wake up and realize that there are enough of us to make it happen. Thank you. Some people make you feel small, some people make you feel significant and relevant and empowered. Thank you very much. It was really inspiring. You so much. Thank you very much. Vjerujem da ste čuli puno sjajnih misli ovdje. Iako ne znam koliko nam se sviđa ova ideja o životu do 150 i radu do 100, o tome ćemo još malo razmišljati, mislim, svi skupa danas, ali možda će ova razmišljanja donijeti i neke inovacije, pa možda i neke koje bi mogli biti nominirani za vizionara godine iduće godine. Ove godine konkurencija opaka, strašna, izazovna, fantastična. Nije nimalo lako bilo donijeti odluku kome dati priznanje i nagradu. Sad jedan cijenjeni žiri, jedan cijenjeni skup ljudi odlučio se uhvatiti toga zadatka, pa pogledajmo tko su ti ljudi. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i komentator T-portala. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke. Boško Picula, politolog, filmski kritičar i komentator T-portala. Kristof Šefbek, predsjednik uprave Erste banke. Damir Sabol, jedan od najuspješnijih tehnoloških poduzetnika u Hrvatskoj i lanjski dobitnik krovne nagrade Vizionar godine. Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca. Ivana Gažić, predsjednica uprave Zagrebačke burze. Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa. Josip Paladino, istaknuti neurokirurg. Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke. Maruška Vizek, znanstvenica s Ekonomskog instituta i komentatorica T-portala. Nataša Rapajić, predsjednica uprave Hrvatskog telekoma. Zrinka Cvitešić, hrvatska glumica. Cijenjeni žiri je naravno danas s nama. Molim vas, ustanite se da vas malo vidimo, da vas malo još jednom nagradimo jednim pljeskom. Hrabro, hrabro, možete vi to kada ste mogli donijeti ove odluke, onda ste naravno se možete i pokazati ovdje. Hvala vam lijepa. Članica žirija, gospođa Nataša Rapajić, predsjednica uprave Hrvatskog telekoma. Izvolite. Hvala, Zrinka. Gospođo Rapajić, zaista smo slušali jedno poprilično inspirativno predavanje u ovim trenucima neizvjesnosti, geopolitičkih promjena, svega onoga što to donosi kompanijama. Koji su vaši glavni dojmovi nakon ovog predavanja i kako se HT nosi sa svim tim? Pa dozvoli mi samo na početku da se zahvalim ministru Primorcu, isto tako i Marku, na izazovno lijepom uvodnim riječima. Isto tako da se zahvalim svim našim poslovnim partnerima i dragim prijateljima koji su nam se pridružili na ovom trećoj dodjeli. Zahvaljujem se Anđeli, jer je bilo vrlo inspirativno slušati i rekla bih da je lijepo da nas je podsjetila da moramo biti hrabri i da moramo dugoročno razmišljati o budućnosti. Ono što bih ja rekla da inovacija i mogućnost stvaranja i oblikovanja bolje budućnosti nekako jako paše našem telekom sektoru, zbog toga što kod nas tehnologija se eksponencijalno razvija, onda direktno i s njom i očekivanja naših korisnika. Taj obol nekoj boljoj budućnosti Hrvatski telekom daje ulažući u digitalnu infrastrukturu. Mi svake godine ulažemo, prošle godine smo uložili preko 200 milijuna, u zadnjih 5 godina 1,3 milijarde eura u razvoj digitalne infrastrukture. I ponosna sam na činjenicu da je Hrvatski telekom, i ne samo Hrvatski telekom, generalno mobilne mreže u Hrvatskoj su jedne od najboljih u Europi, a prošle godine smo uspjeli postići rekordan broj spojenih kućanstava na optičku mrežu. Na taj način, s ponosom mogu reći da moje kolege i kolegice u Hrvatskom telekomu rade na ostvarenju naše vizije. A vizija Hrvatskog telekoma je da spojimo što je mogući broj veći broj naših ljudi u Hrvatskoj sa mogućnostima koje pruža digitalna tehnologija i digitalizacija, jer na taj način omogućavamo našim korisnicima da svoj život učine boljim. Mi razumijemo da je to naša odgovornost, mi na tome predano radimo i nastojimo svim našim poslovnim partnerima pružiti, bilo to velike ili male firme, različite digitalne mogućnosti kako bi im omogućili da budu efikasniji, da stvaraju ovakve dobre ekosustave i da na kraju cijele priče ponude bolje usluge svojim korisnicima i dobro iskustvo. Meni je osobno bilo najljepše ovdje čuti, osim ovoga što se slažem s tobom, da ti baš 150 godina, možda nam je to malo puno, ali ono što je bilo lijepo je nekako čuti da budućnost ostaje na onima koji hoće učiti.
i upravo je koji brzo uče i brzo se prilagođavaju i spremni su biti hrabri u tom procesu. Ja bih rekla da i ovaj događaj, kao i u ostalom ulaganje u T-portal, je činjenica da mi u Hrvatskom Telekomu želimo učiti. Želimo propagirati lijepe priče, želimo propagirati ljude koji donose dobro, koji imaju dobar kompas, kako je to malo prije Anđela rekla, i to ćemo nastaviti raditi. Za početak sam nas sve skupa ovdje spojili, što je isto tako jedan vrlo dobar potez. Molim vas veliki pljesak za to. Hvala vam. Hvala svima što ste došli. Sad, neizvjesnost je nešto čim su se silom prilika morali naučiti živjeti, zaista. Neizvjesnost je velika za sve one koji su nominirani. Vjerujem da sa nestrpljenjem iščekuju saznati tko je taj dobitnik vizionara godine ovoga puta, no za vas neizvjesnosti nema. Vi ste bili članica žirija, znate već sve, imate jedan taj korak prednosti u odnosu na sve nas ovdje. Je li bilo teško odabrati? Pa meni je bio interesantan taj moment kad shvatite, jer bez obzira na to što mi preko te portale i drugih medija čitamo lijepe priče u životu, ali u jednom trenutku kada jednom godišnje stanete i vidite koliko je iznimnih ljudi, iznimnih projekata, izniklo iz jedne tako male države kao što je Hrvatska, stvarno to bude inspirativno. To su, ja se zahvaljujem svim današnjim finalistima kao i svim ostalima koji su bili, se naticali i bili nominirani za to, zato što su stvarno izvor inspiracije. Meni je bilo isto tako, ja sam prvi puta ove godine u tom žiriju, bio mi je čast i hvala kolegama što su me prihvatili u taj žiri, jer sam puno toga naučila od njih. Radi se o ljudima koji su... Vidite, prilika za učenje, uvijek dobro došla. Apsolutno, jer to su uglavnom ljudi koji ne samo da su vizionari u svom dijelu, nego su očito i pokazali se kao dobri prepoznavači novih vizionara. Pa da ja dalje ne duljim, bilo je izuzetno lijepo iskustvo i s obzirom da za nas više nema neizvjesnosti, da prekinemo neizvjesnosti kod svih drugih, ja bih rekla da bi mogla tebi prepustiti mikrofon. Slažem se. Hvala vam puno. Hvala lijepa. Hvala lijepa za gospođu Rapajić. Stigli smo od toga trenutka kada ćemo polako krenuti sa proglašavanjem laureata. Vjerujem da je uzbuđenje veliko, kako i ne bi u ostalom bilo, jer ne dobiva se baš svaki dan tako laskava titula. Krećemo naravno od gospodarstva, tko je najbolje pokorio Scile i Haribde koje je 2024. godina bacila pred gospodarstvo. Tko je iskorakom u biznisu pokazao viziju koja mijenja zajednicu na bolje. Vizionar godine, gospodarstvo, Berislav Borovina, Spegra. Financial Times uvrstio je ovu obiteljsku tvrtku među 300 tvrtki s najvišim dugoročnim rastom. U 35 godina rada obnovili su niz važnih povijesnih i infrastrukturnih građevina, kao što su Jupiterov hram u Splitu, Krčki most, Hvarski arsenal, Jadranski most te Zagrebačka katedrala. Osnivač Spegre skromno kaže, dok se iza nas ništa ne treba popravljati, zadovoljan sam. A mnogi za njegovu kompaniju često kažu da je svojevrsni HGSS u graditeljstvu. Antonija i Marko Omazić, Meliori Polymer Engineering. Doktori polimernog inženjerstva, bračni par Antonija i Marko Omazić, odlučili su se vratiti u Hrvatsku i otvoriti pogon za proizvodnju plastičnih komponenti koje su ključne u proizvodnji poluvodiča, odnosno čipova. Osnovali su startup tvrtku sa sjedištem u Šibeniku i zasad su jedini proizvođači ove vrste u Europi. Svojem poslovanju daju europski pečat i sve pokušavaju osigurati iz europskih izvora te tako osigurati da u slučaju bilo kakvih globalnih poremećaja njihova proizvodnja ne pati. Ivan Franičević, Rasko. Jedan od 5 najvećih proizvođača profesionalne opreme za održavanje prometne infrastrukture u Europi dolazi iz Podravine. Proizvodi koji izlaze iz pogona u Kalinovcu 2016. postali su globalno poznati, prisutni su u više od 40 zemalja, a zapošljavaju više od 400 ljudi. Zbog niza patenata neki ih smatraju više tehnološkom kompanijom nego proizvođačem vozila. Posljednji u nizu njihovih proizvoda je prva čistilica na svijetu koju pokreće vodik. Ivan Franičević vjeruje da će za 5 godina imati dvostruko veće prihode i da će Rasko proizvodi biti još kvalitetniji. Sad vidite zašto smo rekli da je konkurencija zaista žestoka. Nagradu će uručiti gospođa Martina Dalić, predsjednica uprave Podravke, i gospođa Marijana Bačić, članica uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike. Moje dame, izvolite. Za mikrofon. Za mikrofon, molim vas. Hvala lijepa. Evo, dokaz da nisam otvarala.
Nagrada za gospodarstvo ide gospodinu Ivanu Franičeviću Rasku. Slobodno produžite taj pljesak. Hvala vam lijepa. Kada se budete malo fotografirali, molim vas, okrenite se ovdje prema fotografima koji su ovdje u sredini gdje su kamere. Gospodin Ivan Franičević je doveo Rasco do pozicije jednog od 5 najvećih proizvođača opreme za održavanje prometne infrastrukture u Europi. Vjerujemo da će sa inovativnim vozilima na vodiku napraviti još veći iskorak na tržištu. Moje dame, slobodne ste. Hvala vam, gospodine Franičeviću. Nekoliko riječi od vas. Kad vas sve vidim sad ovdje, jedna stvar mi je savršeno jasna. Treba sam pripremiti govor. Mi volimo spontano, samo izvolite. Probat ćemo spontano. Zahvaljujem na ovoj nagradi. Ja nju primam ne u svoje ime, nego u svoje ime fantastičnog Rasco tima. Mi u Rascu smo, odnosno firma za koju vjerojatno većina vas nikad nije čula, u malom selu Kalinovac, za koju većina vas vjerojatno nikad nije čula, primili smo se razvoja i proizvodnje vozila, pa između ostalog i vozila na vodik. Ova nagrada na neki način potvrđuje ono na što smo mi sumnjali, a to je da nismo baš skroz normalni. Ja? U novonastaloj misiji koju nam daje nagrada za vizionara godine, barem u području gospodarstva, ako vam mogu pružiti malo inspiracije, rekao bi vam temeljem našeg iskustva i onog što mi radimo sljedeće, budete i vi barem malo nenormalni. Hvala. Hvala vam lijepa, molim vas, veliki pljesak, vizionar godine, kategorija gospodarstvo. Kao što i piše tehnologija, razgovaramo o njoj već poduže danas. Sfera u kojoj ono što se dogodilo ujutro navečer je apsolutno već stara vijest. Izazove koje umjetna inteligencija nam danas svima donosi, a vidjeli smo uostalom i u predavanju naše današnje gošće. Utrka s vremenom, tko je bio najbolji? Vizionar godine, tehnologija. Mario Vuksan i Tomislav Peričin, Reversing Labs. Reversing Labs jedna je od najboljih kompanija za kibernetičku sigurnost, u koju je investirala i zaklada u vlasništvu američke CIA. Mogu se pohvaliti činjenicom da imaju najveću bazu podataka o računalnim virusima na svijetu. Njihov proizvod je postao standard u sustavima obrane od kibernetičkih napada, a rade za najveće svjetske kompanije. U 2024. godini nadogradili su svoj proizvod umjetnom inteligencijom kako bi što učinkovitije predvidjeli moguće slabosti sustava. Ivan Jelušić, Vlatko Matijević i Srđan Kovačević, Orka. Tvrtka vođena vizijom trojice Slavonaca postala je globalno prepoznatljiva u svijetu dronova i danas je jedna od rijetkih zapadnih nekineskih kompanija koje nude dron komponente. U 2024. dobili su seed investiciju vrijednu 5,8 milijuna eura, što je, kažu, tek preludij za ono što pripremaju u ovoj godini. Potpisali su ugovor o suradnji s turskom tvrtkom Baykar, koji će omogućiti ugradnju manjih hrvatskih dronova u velike bespilotne letjelice Bayraktar. Predstavili su i STEM edukacijski komplet FPV.ace, koji će omogućiti učenicima da na kreativan način uđu u svijet dronova. Danijela Jović, voditeljica projekta CroCube. Projekt CroCube je poslao prvi hrvatski satelit u svemir, a motor projekta je Danijela, koja je od djetinjstva u znanosti. Kroz svoju strast prema svemiru izgradila se kao uspješan popularizator znanosti, a radila je na lansiranju već nekoliko satelita. Njezina vizija i upornost Hrvatskoj otvaraju vrata novim tehnologijama, ali i poslovnim mogućnostima u svemirskim tehnologijama. Danijelu raduje velik interes javnosti i činjenica da je projekt koji vodi potaknuo razgovor o svemiru kao ozbiljnoj industriji u Hrvatskoj. Kako se ono obično kaže, svjetsko, a naše zaslužuje apsolutno veliki pljesak. Nagradu će uručiti Izabel Jelenić, suvlasnik i suosnivač Infobipa, i Boris Drilo, član uprave Hrvatskog Telekoma i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije. Izvolite, gospodo. Samo hrabro, odluka je već poznata nekima. Da nećemo dirati stavak. Vizionari godine iz područja tehnologije su Slavonci Ivan, Vlatko i Srđan iz Orke.
Gospodine Matijeviću, jel nam ide gospodin Matijević? Meni sleđa, samo izvodi. Vlatko Matijević će danas preuzeti priznanje u ime Ivana Jelušića i Srđana Kovačevića, koji zbog puta nisu mogli biti danas ovdje s nama. Naši Slavonci koji su pokorili svijet dronova, krenuli su veliki ugovori, ušli su u ogromnu obrambenu industriju, pa iako su već napravili mnogo, svi od njih očekujemo još veće uspjehe. Naravno, uvijek visoko letvica. Gospodine Matijeviću, govor ste pripremili? Nisam pripremio govor. Pozdravljam vas sve ovdje prisutne ispred tvrtke Orka i velika mi je čast i zadovoljstvo danas biti ovdje okružen ljudima koji su najbolji u onome čime se bave, što rade, i samo mogu reći da mi je izuzetno drago što je naša vizija i rad još jednom prepoznata i od srca zahvaljujem na ovoj nagradi. Hvala. Čestitke, hvala vam lijepa. Vizionar godine, kategorija tehnologija. Slijedi nam kategorija društvo, uvijek najšira, najšarenija, izazovna, kompleksna. Naravno, nismo svi isti, ne mislimo svi isto, nemamo svi istu viziju, no i naravno naoko najmanje istaknuti pojedinac može pokrenuti tektonske promjene. Mnoge su dali doprinos, a tko nas ipak najviše inspirirao? Vizionar godine, društvo. Baby Lazanja. Hrvatski društveni fenomen prošle godine s utjecajem daleko većim od lako glazbeno eurovizijske kategorije. Baby Lazanja je dokaz da autentičnost, talent i upornost u najboljoj kombinaciji rezultiraju efektom zajedništva u duboko podijeljenom društvu. Od glazbenika iz sobe, bez diskografa iza sebe, došao je do drugoplasiranog na Euroviziji i postigao veliki glazbeni uspjeh. Uz njegovu pjesmu Rim Tim Tagi Dim uoči Eurovizije plesala je cijela Hrvatska, a nakon Eurovizije i cijela Europa i svijet. Tvrtko Barun, Isusovac i jedan od najglasnijih zagovaratelja prava izbjeglica na ovom području. 6 godina vodio je Isusovačku službu za izbjeglice, a Europski parlament 2017. godine okrunio ga je priznanjem Europski građanin. Osnivač i predsjednik neprofitne udruge Centar Ignacije, pater Tvrtko Barun, gradi mostove tamo gdje se drugi ne usude. Iskustvo susreta, kaže, pomoći će današnjem društvu u Hrvatskoj ublažiti netrpeljivost prema stranim radnicima, kojoj sad već gotovo svakodnevno svjedočimo. 72 sata bez kompromisa. Najveći je to volonterski projekt u Hrvatskoj koji animira mlade i promiče solidarnost, zajedništvo, kreativnost i volonterstvo. Održava se diljem Hrvatske te je u 11 godina uključio više od 20.000 volontera i više od 3.500 volonterskih akcija. Volonteri tijekom 72 sata bez prestanka sudjeluju u akcijama poput druženja s osobama s poteškoćama, šišanja beskućnika, čišćenja stanova starijima. Zakotrljali su kamenčić dobrote koji će doći do onih najpotrebitijih, kojima žele pokazati da nisu sami, a volonterima dati priliku da otkriju radost u pomaganju. Jedna inspirativna priča do druge, puno puta smo danas izgovorili tu riječ inspiracija, ali kada je tako, kad su jednostavno takvi. Nagradu će uručiti gospodin Josip Paladino, član žirija, cijenjeni hrvatski neurokirurg, Ivan Bartulović, član uprave Hrvatskog Telekoma, glavni operativni direktor za ljudske resurse i korisničku podršku. Nama je zadovoljstvo da u moru ovih inspirativnih priča nagradi ide timu, mladom timu, ljudi koji beskompromisno pomažu drugima i čine ovo društvo boljim. 72 sata bez kompromisa. 72 sata bez kompromisa nam svima pokazuju kako se rade pozitivne promjene u društvu. Neka nam pomaganje drugima na način kako to rade ovi predivni ljudi bude inspiracija i poziv na djelovanje. Fotografija za dugo pamćenje, ali vjerujem da je emocija ono što pa najviše ostaje. Djeluje jako mirano, ja bih rekla da uzbuđenje mora biti veliko. Hvala vam lijepa, gospodo. Slušamo pobjednika. Evo, nisam znao da će biti ovako emotivan. Htio bih se prvo zahvaliti stručnom žiriju što je prepoznao naš rad i našu viziju. Ovaj projekt trenutno djeluje 21 gradu i općini u Hrvatskoj. Kroz 12 godina djelovanja organizirali smo
preko 4000 volonterskih akcija u koje se uključilo više od 20.000 mladih volontera i zajedno su darovali više od 100.000 volonterskih sati onima kojima je najpotrebnije. Ova nagrada pripada svakome od njih, svim mladima koji su se uključili i koji su darovali svoje vrijeme. Ali svaki projekt treba i vizionara, kako kaže ova nagrada, pa bi se htio još posebno zahvaliti jednoj osobi koja je tu danas s nama, koja je imala viziju i hrabrost pokrenuti ovaj projekt u Hrvatskoj, to je gospođa Lidija Piskač. Hvala ti na tvom trudu i ustrajnosti i što si stavila temelje svega onog što mi danas radimo. Pa vas molim jedan veliki pljesak za Lidiju. Također bih pozvao sve medije, institucije, udruge da nas i dalje podržavaju, da prate naš rad, naše aktivnosti, svaki prilog, svaka objava, svaka suradnja može biti dodatna inspiracija mladima da se uključe i postanu dio ove naše priče. Evo, hvala još jednom na ovoj nagradi i što zajedno gradimo prilici, da zajedno gradimo društvo koje prepoznaje potrebe zajednice, društvo solidarnosti, zajedništva, promjena, gradimo bolju Hrvatsku, dijelima, srcem i bez kompromisa. Hvala još jednom. Hvala vam lijepo, čestitke kategorija društvo i slobodno na izlazu Lagano papirić, svima broj kontakt pa vam se pridruže u vašim akcijama. Hvala vam lijepa, zaista sjajna priča. Imamo još 2 kategorije, još 2 nagrade po kategorijama i nakon toga ona glavna nagrada, ono što nam slijedi sada je kultura. Kategorija koja nadahnjuje, osnažuje, raznježuje, oplemenjuje, kategorija koja nas dodiruje i čini osvještenim ljudima. Tko nas je najviše dodirnuo? Vizionar godine, kultura, Nebojša Sljepčević. Proveo je više od pola života iza kamere i prošao trnovit put od snimanja traumatičnih iskustava u izbjegličkim kampovima preko otvaranja bolnih tema hrvatskog društva, pa sve do nominacije za Oskara s kratkometražnim filmom Čovjek koji nije mogao šutjeti. Najuspješniji hrvatski film u povijesti, dosad je osvojio Zlatnu palmu i Europsku filmsku nagradu, no što je možda još važnije, jednoglasnu podršku kolega filmaša i šire hrvatske javnosti. Sljepčević je nedavno na mrežama objavio fotografiju prazne police u svom dnevnom boravku. Hoće li na nju sletjeti zlatni kipić iz Hollywooda ili možda T-portalova nagrada? Prostora ima za obje. Ljubica Letinić i Lana Deban. Book and Zvuk. Prije 5 godina Ljubica i Lana pokrenule su platformu Book and Zvuk, jedinu aplikaciju za slušanje audio knjiga na ovim prostorima. Iako su mnogi na početku bili spremni odbaciti njihovu ideju, dogurale su do 100 izdanih audio knjiga. Vrijednost njihova rada i izvrsnosti ideje potvrđuje nekoliko desetaka tisuća korisnika aplikacije Book and Zvuk. Uz to što su prošle godine objavile 100. audio knjigu, slobodno možemo reći da su napravile jako puno za kulturu i poticanje ljubavi prema knjizi. Magdalena Vodopija. Prije 30 godina u Puli je Magdalena Vodopija pokrenula Sanjam knjige u Istri, najveći festival autora u široj regiji koji je proglašen Hrvatskim Leipzigom ili sajmom s ljudskim licem. Festival je to koji je kulturni brend naše zemlje, ali i mjera drugima. 30 godina sajma trijumf je upornosti i predanosti žene koja s energijom nuklearnog reaktora samo želi ploviti morima s potpalubljem punim knjiga. Nemjerljiv doprinos zaista razvoju društva svih ovih nominiranih nagrade će uručiti gospođa Zrinka Cvitešić, glumica i članica žirija, i Siniša Đuranović, član uprave Hrvatskog Telekoma, glavni direktor za korporativne poslove. Iz dobrih ruku u dobre ruke. Samo da nešto provjerim. Ona kao ne zna. Ma da. Mene su mama i tata učili da treba u životu biti iskren, a gospođa Anđela je danas rekla da treba biti transparentan u svojim odlukama i objasniti zašto si ih donio. Pa bi ja samo htjela reći da se u ovoj kategoriji žiri vodio isključivo osobnom koristi, a ta je da za nekoliko dana kad gospodin dotični dobije Oskara, da mi članovi žirija možemo ići po gradu i reći Bože, pa mi smo mu prvi dali. Dame i gospodo, neće van. Vizionar za kulturu, gospodin koji je promijenio već sad hrvatsku filmsku povijest, Nebojša Sljepčević.
Nebojša Sljepčević ima neosporan i veliki talent za film, ali za odabrati relevantne društvene teme koje treba staviti na agendu. Njegov pristup filmu je inspirirajući, nadamo se da će uz vizionara godine na tu policu koju je pokazao smjestiti i najvišu nagradu struke. Hvala vam lijepo. Može fotografija zajedniča? To je profesionalac, sve zna. Zamislite, pljeskat ćemo za koji dan puno njih. Držimo palčeve. Hvala puno. Hvala Zrinka na ovom lijepom pritisku. Znači sad ne znam šta će se dogoditi ako se ne ostvari to što svi želimo. Ali čestitao bih prvo drugim nominiranima, stvarno dva tima koja rade super stvari i nekako bih rado da možemo podijeliti ovo, tako da pričam o Buki zvuk i sam knjige. A također bih zahvalio iznad svega filmskoj ekipi, zato ja sam redatelj, a redatelj bez filmske ekipe zapravo ne može ništa, tako da ovog filma ne bi bilo bez producenata, bez glumaca, bez snimatelja, bez 50 ljudi koji su to sve ostvarili skupa sa mnom, tako da se ja osjećam samo kao frontman jedne velike, vrijedne, talentirane grupe ljudi s kojima dijelimo ovaj uspjeh. Evo, hvala vam puno. Skroman, ali velik i naš. Isto tako čestitamo vizionar godine, kategorija kultura. Punimo trgove zbog njih, veselimo se, nerviramo se, grizemo nokte. Malo što toliko strasti može pobuditi kao što to može sport, a mi se nadamo da pobuđuje i motivira one najmlađe, da se možda malo maknu ipak od te umjetne inteligencije i ekrana, uhvate kakvu loptu ili neki drugi rekvizit i malo se poigraju. Bilo je puno sjajnih sportskih priča, tko je prvi među jednakima? Vizionar godine, sport. Valentin i Martin Sinković s trenerom Nikolom Bralićem. U 14 godina osvojili su nevjerojatnih 13 medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima, od čega čak 9 zlatnih. Prvi su veslači u povijesti koji su osvojili europska, svjetska i olimpijska zlata u 2 različite discipline. 2024. bila je njihova godina. Zlatom na olimpijskim igrama u Parizu postali su prvi hrvatski sportaši od samostalnosti s 4 medalje na ljetnim olimpijskim igrama. Kad jednog dana stanemo, život će biti manje lijep. Ali ne stajemo. Prepuni motiva idemo u LA, kažu Sinkovići. Barbara Matić krenula je s trenerzima u atomskom skloništu na splitskim Pujankama. Danas za ovu sportašicu možemo reći da je osvojila u karijeri gotovo sve što je mogla. Dvostruka je svjetska prvakinja u kategoriji do 70 kg. Ove godine osvojila europsko prvenstvo. 3 puta osvajala je Grand Slam turnire. 5 je puta uzela Grand Prix zlato. Kao juniorka osvojila je još 2 svjetska prvenstva. Prošle je godine osvojila jedinu medalju koja joj je nedostajala. Zlato na olimpijskim igrama u Parizu. Anđela Muženić-Vincetić. Ona je osvajačica zlatne medalje na parastolnom tenisu na paraolimpijskim igrama u Parizu i naša višestruko nagrađivana paraolimpijka. Sportašica je to koju ni nesretan slučaj koji joj je u tinejdžerskim danima prekinuo odbojkašku karijeru nije zaustavio na putu prema samom sportskom vrhu. Inspirirajuća sportska karijera i nevjerojatan sportski duh mogu svima poslužiti kao uzor. Ponosni smo na sve njihove uspjehe jer su oni i naši. Neskromno ćemo ih prisvojiti. Reći ćemo da su i naši uspjesi. A nagradu će uručiti Marko Pavić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik, i gospodin Matija Kovačević, član uprave Hrvatskog Telekoma, glavni direktor za financije. Dakle, držali su nas u napetosti prošlo ljeto. Martin i Valentin Sinković sa trenerom Nikolom Bralićem. Valentin i Martin Sinković i njihov trener su zaista razmazili medaljama. Od njih očekujemo samo postolja gdje god se pojavili. Najboljim veslačima svijeta u svojoj kategoriji, njihovom treneru Nikoli Braliću, želimo da nastave s pobjedničkim nizom, da ih ponovno gledamo u najboljem izdanju u Los Angelesu. Dečki, to vam je tako. Navikli ste nas. Što ćemo sad? Može sva trojica, vrlo rado. Evo, prvo bi se htio zahvaliti žiriju i svima na nominaciji. Biću kratak.
često nas vidite. Izuzetno mi je drago da ste stavili u ovu kategoriju trenera s nama Nikolu Braleća, za kojeg bi ja rekao da je pravi vizionar među nama. Mi u biti samo slušamo i radimo. Tako da evo, prepuštam riječ. Treneri ili dečki još uvijek slušaju? Dobar dan svima. Sve vas želim pozdraviti i zahvaliti što ste nas tu proglasili vizionarom godine. Ja znam da je bila velika konkurencija, ali šta je tu je? Žiri se odlučio za nas. Mi kao tim, malo o nama, mi kao tim već radimo 4 olimpijska ciklusa i donijeli smo odluku da probamo i 5. Gledali ste zadnju trku našu, bilo je teško, iako smo prethodne s lakoćom dobivali, malo starimo i ovi nas hvataju. Međutim, nadamo se da nas još jedan olimpijski ciklus neće uhvatiti. Hvala. Pokušavamo slušati Bralić, hvala na pitanju, zahvalio bi se te portalu, žiriju, stvarno prekrasna nagrada, inspirativno je stvarno biti ovdje. Drago mi je da je Anđela došla s nama, naša zlatna paraolimpijka, stvarno imamo super odnos s njom i ona nas inspirira, tako da hvala što si ovdje i lijepo je biti s tobom tu. I naravno još ćemo spomenuti Barbaru našu, svaka čast na tome što je napravila. Ona je taman dan prije našeg finala osvojila svoje zlato i to nam još bio jedan poticaj da damo stvarno sve od sebe. I u utrci koja je izgledala izgubljeno, stvarno mi je taj jedan poticaj dao to zajedništvo nas sportaša tamo na olimpijskim igrama. Svi smo zajedno u jednoj kući i onda se podržavamo međusobno i nas to stvarno jako inspirira i prekrasno je biti na olimpijskim igrama i stvarno da naši najbolji sportaši jedni druge bodre i to nam je stvarno bilo možda nekako u pameti zadnjih 1000 metara da ne odustamo i da damo sve od sebe pa kako god završilo. Evo, završilo je dosta dobro. Hvala. Hvala vam lijepa, čestitamo. Snaga i pamet, to je ta kombinacija. Još su i divni i topli i prekrasni i baš ih volimo, a kako i ne bismo. Ostala nam je još samo jedna nagrada. Preostalo nam je još samo objaviti glavnu nagradu vizionara godine 2024. Vidjeli ste tko je u konkurenciji, imate li favorite? Imate li možda nekakvog osjećaja tko bi mogao biti? Žiri zna, saznaćemo ime za koji trenutak, a nagrada će uručiti potpredsjednik Vlade, ministar financija, gospodin Marko Primorac i gospođa Nataša Rapajić, predsjednica uprave Hrvatskoga Telekoma. S obzirom da ja i Marko ne možemo dijeliti ovaj mikrofon zbog visine, ja ću tebi uručiti, ti si odgovorni. Hvala lijepo. Evo, s obzirom da je Zrinka kao kolegica već imala jedan vrlo inspirativan osvrt, ja to neću kvariti, reći ću samo kako je vizionar godine, gospodin Nebojša Sljepčević, čestitam. Velike čestitke i vaš pljesak pokazuje da je izbor bio apsolutno opravdan. Jedno priznanje za drugim, nadamo se i na toj najvećoj pozornici što mu naravno od srca želimo. Gospodine Sljepčeviću, morat ćete i reći još ponešto. Nemojte ovoga puta biti toliko skromni. Mi vas svi cijenimo, vidite. Prvo, ovo je periskop, to sam otkrio upravo, vrlo zgodan dizajn. Pa evo, malo je reći da sam zatečen, zato jer negdje kad se baviš filmom, umjetnošću koja nije baš u svijetu mladosti, vrlo često izgleda kao da je na izdisaju, pogotovo ovako klasičnim filmom, festivalskim, koji nije komercijalan, nekako ne očekuješ da ćeš dobiti nagradu za vizionara godine. Ali evo, dogodilo se, hvala žiriju, hvala svim nominiranima i sigurno je pomoglo taj stvarno veliki međunarodni uspjeh filma, ali često sam razmišljao zašto baš ovaj film ima toliki uspjeh. Ja mislim da je to zbog sadržaja. Znači sadržaja koji priča jednu priču koja je iz jednog mračnog, nedavnog perioda prošlosti, priču o jednom heroju koji je pomalo bio zaboravljen i prešućen, ali iznad svega priču koja očito nam je strašno potrebna baš
u ovom trenutku, a to je priča o destruktivnosti šutnje kad primijetimo nepravdu i o tome kako je ta šutnja destruktivna za pojedinca koji se prividno spasio u tom trenutku, kako je to maestralno stvarno pokazao Goran Bogdan u svojoj ulozi. I također taj film pokazuje kako društva u kojima nestane solidarnosti su osuđena zapravo na propast. Eto, hvala, toliko od mene. Vizionar godine 2024. Ostanite na pozornici s nama, mi smo stigli do kraja, molim ostale laureate da nam se pridruže na pozornici za zajedničko fotografiranje. Molim vas, dođite svi laureati, ponesite svoje kipiće za zajedničko fotografiranje. Ponovit ćemo još jednom, vizionar u kategoriji gospodarstva Ivan Franičević, kompanije Rasko, vizionari godine u kategoriji tehnologije su Ivan Jelušić, Vlatko Matijević i Srđan Kovačević iz Zorke, vizionare godine u kategoriji društvo su volonteri iz 72 sata bez kompromisa, vizionar godine u kategoriji kulture Nebojša Sljepčević, vizionari godine u kategoriji sport braća Sinković, trenerom Nikolom Bralićem i vizionar godine glavni Nebojša Sljepčević. Hvala vama svima što ste bili danas s nama. Naš službeni program je došao kraju. Puno razloga za veselje, puno razloga za inspiraciju. Volimo tu riječ danas. Puno vizija. Razmišljajte o tome kako biste i vi mogli možda iduće godine biti među nominiranima ili čak možda među dobitnicima. Hvala vam lijepa. Uživajte u ovome danu. Zaista je prekrasan i svečan i poseban.